1, 3. Ovdje imamo 4 puba. Tu jedan, tu jedan, tu jedan i tu jedan. Uzmemo jednog puba, stavimo dolje, up. Evo ga puba, vidite, evo ga puba. I stavimo sad gori jednog puba, cap, evo ga dalje puba. Stavimo oblice, stavimo u sredinu jednog puba, cap, evo ga gori puba. Ubacimo dole, up, razvučemo i pub je tu, evo ga. Vidite, evo ga puba. 4 puba. Sad ću vam objasniti kako se radi ovaj trik. Uzmite jednu običnu kartu, stavite prije 4 puba. I vidite, ovo je lažna karta. Ali to će publika, nemojte pričati. Ovo kažete pub, vidite. Čekajte, pub. Ovdje ostaje jedan pub. Stavite dolje i samo kao tu. Pub je onaj što je bio gore, to je taj pub, vidite. To je taj pub. Sad uzmete ovog puba, stavite gorije. Cap. I ovog puba dolje. Idete se carino, čantar, vraća. Vidite, ubacite, obrnete, ubacite u sredinu. Cap. Evo je puba. Uzmemo varnu kartu. Stavimo ispod. Cap. Razvučemo karte. Ajde puba. Vidite, sad ćemo da nađemo, evo ga. Sva 4 puba smo izvukli. To je sve za ovu epizodu. Vidimo se, lajkujte me i ćao!